solele 옛 못 살다 안녕히 자세리 웃어보고 모기다 발리웨 집안 맥기라 얼음막 공이여 에이 몰린 거 웨이반 사말라 오밀라 와사도 끝났기 전 가웨웨영 내 자세리 거로 가슬레 꼬마이 거로 웨이 머살리에 이근 버기 버길 막령 쏘쳐 사병여 이 붉은 버리 뒤에 쏘쳐 사병여 얼음아 왜 이세 넘은 꿈에 가운우 얼음아 공이여 에이 몰린 거 웨이반 사말라 오밀라 와사도 끝났기 전 가웨웨영 내 자세리 거루 가슬레 꼬마일 거루 웨이 머살리에 한 손비로 이띠 연기띠 정의성이 맞도 메고 왔기에 가이된 저구에 아세리고 얼음막 공이여 에이 몰린 거 웨이반 사말라 오밀라 와사도 깨놓기 전 가웨웨영 내 자세리 거루 가슬레 꼬마일 거루 웨이 머살리에 가이된 저구에 아세리고
Kokosanat kaisak orang tengata sabul mataid uya kubur toror kari isak tuau oluka yang way pakonin ponbe ranwat August isak paran kaunor ya kitri isak silu niapang o ranwat ran kaisak limawan uya kubur toror wat Jailan kagan kadlam o jailay men pagi mana kat tatapan tota uya sabul mataid tungal sakaratan kapeng pangko pranagilap. Kalangan Senator ko, ulipan po na sa Chief Clerk on roll call. Senator Atson Abram. Amen. Senator Jugobis Jr. Senator Isaac Artui. Senator Ricky Carl. Amen. Senator Tucker T. Daniel. Amen. Senator Sonser A. Edgar. Amen. Senator Wilfred H. Edmund. Amen. Senator Stevie K. Edwin. Amen. Senator Brian P. Said. Amen. Senator Jack S. Harris. Hey. Senator Helgena J. Johnson. Amen. Senator Stevenson A. Joseph. Hey. Senator Alfredson Latorre. Patramat man. Senator Sandalina Leca. Senator Miguel Mike Loyola. Senator Casinda C. Ludwig. Senator Magari Miguel. Senator Erilyn S. Movic. Amen. Senator Sheldon G. Knapp. Amen. Senator Norbert A. Perez. Amen. Senator Mitoray Simina. Amen. Senator Jason A. Walter. Amen, Chief Clerk. Nine, Mr. Speaker. Hey, Quorum, Mr. Speaker. kalangan Chief Clerk kasansal magtrail. Sabulungan kita tungalan ko quorum. Mawa imen record and reflect med Senator Apis, Senator Lecao, Senator Ludwig, excuse ang uya ko pronangot. Pwede sansal magtrail sabulman ko quorum. Ako may ulit kuproya po yung kakulian tayo di. Uya sakaratan kapeng. Melel kapeng lap. Okay po ni pa ang kuproya na nilap. Kay po ni pa puran kalap ako. Paulap pa ang kuproya isyo ko. Maun ko sabulman likan ko. Nanalang ko na ganyay ko. Maun ko labalap kay tikoros ng palian. Tiyak, momocho government. National, local, or state government. Melel, maun ko Kapinan Pompe, Honorable Oliver. Yang amoy Lieutenant Governor, Honorable Yohanis, siyong ko pong labalap, Honorable Joseph, yang amoy Honorable Judges Kan. Pasaksit, maun ko Vice Speaker, Michael, Floor Leader, Abram, Honorable Senator Kankoros, Imenben, maun ko lang siya marokan, Oloyso, Sariso, Sumasakan, o labalap kan Koros, ng Chamberwood. Maun ko men po ang Koros, doon, kalapwat, o po ang takapaypaykan, o men po ang Koros, nan way out ka ng sampa. Rakat o patriyang uli pamail kan nan, uya ko po toror, karya sa tuwawad. Thailand kagan katla mo Thailand, paan po na sa floor leader, Abram. Kalangan Speaker,
Ijungol Sakaratan Kapingo Wow and Kak Pachang Sapul Memu yang Mujungol me Pita Tier Nan Wewe Proto Success Ijungol Wan Kun Kamu Speaker Wan Ki Vice Speaker Wan Ki Melel Honorable Senator Kan Korus Ibil Jungolan Ku Wow Irail Kan me Pachang Jail Mensing Ranwatch Nan Wasan Uyakupur Obil Irail Kan me Pachang Jail nan huye ku ruwat melel nan men kapese kan ijungol ran ma un kapeng korusie man Mr. Speaker nuau imen pajon uyata kamagito pagi mot kesempal watch and kak katarabo sabulman kita channel and ran kawalu Amen. Chancel kamagit yu mayor tayo dan sabulman kita channel and ran kawalu koros maujung kamagito masaniyay uang masani show kamagit paita miya masana pan channel Kamagit perdung di masan pe. Masalar masana pa iban po na sa kamagit sa Senator Ned katalan ring di masana pan channel o sabulman kita koros maujung kamagito masaniyay uang masani show kamagit paita o tayo sabulman kita channel elran kawalu kamu Senator Carr Privilege my speaker on sin kopung layunan kalandara monaiban padona ingkak pajang sabun mamui segeran kapung ke bonio wow me padoyar nindang itu ngal wow la pan ko promi one to five speaker floor leader o honorable senator Kan Korus ni wow kara-kara men pergi jalan kak ketiang nan kalender ira nambe isak payu wasa me patongan LB nambe silubu ke isak lemau lebing yari isak riau sin ko pung layuan mia on spelling in for o p patosang ko spelling in lebin pato ka sambal waten ka pung din tuan paton wai masansal kalaran lu en chansal me pek me toke line item 14 pan LP number 4345 lebnyari isak riau pi pon be yan patro isang o ima panu yawi kalangan ku promuluk miadre iran kawait mashallah raiban pona sa floor leader Speaker alangan point of information ya wasak jail ket siamat speaker Child up to top journal. Child up to journal. kalangan speaker ijungol Sakaratan wow kapasabat ni wow speaker men pasun yata kamagito pagi malwatch and kak suspend order of business of jail sorok tiang ban nambe isu o walu Amen. Kailangan floor leader, sansal kamagatiyo, tayo chorok diyan ng beisyu o walu, o yung paano yawag, tayo katkatiyer po ng beisyu o walu, ansyon, katkilon na patrawan lang, kamotan ko sa net kan, the resolution kan. Kailangan apelar buron koros, ak tayo tula mo floor leader. Speaker ni wow ibilaw sa karamot kasambal wajo pagi Thailand suspend order of business o katiang ban ng basic silu may unfinished business. Pagpagtaro karyaman sa floor leader, tayo katiang ban unfinished business, yay nambe isak silu, o tayo katiang ban unfinished business, o ban ponet sa chief clerk. Legislature Bill number Silipki 285 line Isak Silu Legislature draft 1 Bill for an Act amending 10 PC 1-106 pertaining to election fraud and penalties and for other purposes. Uni Karyao Kim Saklamatawat. Kailangan Chief Clerk, sansal pamataan ko sa network, report lang sa committee and chain ko, karitepan po na sa chairman at win. Ay kailangan Mr. Speaker, amon me koros ingkak patrang sa ulumi Sakaratan kay ko ni wawalak na biyaya. Wangking kami vice floor member kan koros irayakan mayang patrang try ng chamber wat to irayakan na taytayan.
men KPC trikan ay tungol wow ran mo may isang omen tumbikan koros ni wow imen betuan yata kamu kediyo ulianti salumi kamtinchen ko tuan wiya kamu ket talangka kataropo stand LB kamu dang ko sunat silip kitu isak payo lemen yal riyak silu LD1 o kamanala ni Korea o kamsaklan watawat. Langan san salamo kamagit sa Chairman Edwin dalan katiyan an masinaben kamutan ko sunat silip kitu isak payo lemen yal riyak silu LD1 o kamanala ni Korea o kamsaklan watawat. Koros mautum kamagito masani ay uang masani so kamagit po ita try kat nan masinbe. Mia Mr. Speaker. Kami Senator Edwin. Kailangan Mr. Speaker, essential mo kawawaban kamutan ko sa network. Apa kia ban uya kaim sekpen watawat ay ban beliau KPC yang memoto ipakan kamutan ko sa network. Essential mo uya pan ko sa network para apa kia wih togon agis ye peikasal onan ususin karyang kabena ni wih benda Tokyo me kin wiyawi koto me sain kan patron ni train war kan ni so me usus kin wiyawi puan kasal eta stosa kan te train war kan metayang sawas ong ranin usus pani itanla tapi wiya men peitai tong rail so usus kan Renggak katla de patrola wasang usus kan wa kasalada yaku rail ran usus are ni ususin karyawang kabna kasan salma menana sabun metrai ko sunnat inapi we have been patrowan the sign is stosa kan yan so me kan patrowan tang pagata so usus kan o layang ramas patrowan angi agis pega salong we be tame gun uyaugi anjo ko isamalara rawat api ia par ususin karyang kapena ma training sakla tare tame komutan ko sanet wat songsongan uya and respondang and we pa kona rail pega salgi we have been the Tokyo ma uya anapen ran usus o beliau kaprayang budalang kak patawan yang sign kan itu yang warai stosa wengga kasaleta stosa kan mepan kak yang itan Israel so usus kan mepan kayu sudah pengen yang warai borangga kelelawa sang usus dan anak ben sawas Rengkak pitai lang wasang usus o kapray ray lang nan sapal marail taray tunggal kausan kan murun usus. Mr. Speaker, kira mapit usus masyadar nangay kita ilan bukit au tapakan i kasambal ko i batawan mamiye kamutan floor amendment kay niya Speaker niya ikasadatar Imen ke trailan apali ita tame pat mo trail o sapulman kita tame kami di recommendong ng mamukot kalangan Mr. Speaker. Speaker Chairman Jayanko. Speaker. Kami Senator Perez. Kalangan Mr. Speaker. Una iban yang patunan samadai di kuburan ranwut iman ada yang kami menjengkelkan yaitu al Jakarta kabum bawakan kuburan samadai kod labalab on kami Speaker Vice Speaker floor o Ray and number members chorus melihat jauh yaitu al Jakarta wow kan kuburan rail kan yang bayan radio terbil men KPC cekan dan social media event peron wiata komogit tiu jalan filmasan ini floor amendment Riap guru isak walau, tapi isak silu, o sabulman kita. Kariyaman. Nalmasan ben kamutan ko sunat pagpagyu pilmiyaya jalan filmasan ni floor amendment
Riap Kriyasak Walu, Lebinia Riyasak Silu, Sabulman kita koros maudrung kamaguto, Masani Yei, Uang, Masani So, Motion Poida, Masan Pet, Mr. Speaker, Kami, Senator Ned, Mr. Speaker, Kami, Senator Perez, Salamat Mr. Speaker. Men paron ijargir kawo randu men paron address Israel gan me shusho me enchanchan me komodawat shoje uwa peinin chanai men paron ulandi Israel gan me tribal paron Israel nagin support amendment Thailand campaign me engar protect Israel rano me usus pang yawi Israel devan kaunu betam me ko Israel kawala ko sunnet me Israel pama sanian suut kareng Israel bil tuang sisuat te pato rano susu ima karta ibaron kaprelong provision wat kuengak labata Israel kan makin perangi sose candidate kan pan sus Israel ke paruan PM Israel me pan tataurano pilabe saita tebil tonas wen sose Israel ban sose kanti credible taki wen ponpei ai met joimen paruan kena motion jan rotung te masen to sabul man kita Motion you ni ayat ada betul itu ya Sabulman kita. Mai pray bang, pone semua Senator Edwin Moneban entertain motion. Mo speaker won't be urun introducer for floor amendment. Mo kawo me sungsungan muya kis buksan dame baton antil. Kawo me mga bugat the Simangkatina in the peel, the ban sawas rana, ban sawas Israel gam the toxil ran. The Amapatunan bill Mungayan ka kaunag tapuan ka via incentive on Israel kan mapang kola usus. Pero, Mr. Speaker, we have been the topot, yes, mo may na-ansyo kisamalar, may naganuyaw ko to, Pilal ansyo kis usus kayer ko to uyapan kaunok tamunga aramas wo kayer me candidate kan sutagak kaunok ta mungaran usus me Israel so usus kan bangkola ale o mamon usus tamuran usus. Pero Mr. Speaker I wangi uyapa whatsapp mo ikawa me introducer uyak o Tam essential nan kamu tahu utanan nan upesap. Even patrol me yau langsungan kaunop tabukat udamia kan tepid me bangga kaunop tamu. Bangga kaunop ta wasan melel bil titriap kan mabil sudah mabil wasa kismes sudah bil karani wasa usus maramas murung usus ragak tangan penai iban main ikak pit riap kita bil pit silip kita bil pit lindap kita mo ongi wasa usus sudah anak-anak pen so usus ni usongan destruction ya rail ban patola dalam udan melel sesong ketrail son candidate Mamia candidate me bang kaunap ta mga mia me sudah bang kaunap ta armas bangkola tiato ala to utan sono ga ala puina so moi kasambal kaya utan trail patawan moi bil sarau bil kasala yang trail mga magkayong kasi ti armas adaptanan mo to walo murisan check up pi isaw mga me bil kasi ti armas ko are ikasambal ki tama miya bui imen kasala ta me ong sus tama committee say kilong nyanso me executive kay te pin population tarama sa utada ki yesang
Nagsagadi mo ko sunod itama committee in chain ko si Gilo. Pero yung patungan natin, iwan ko Bren, Senator Perez, and Sansal may ibang sutra yang utong ito kung utawat kalangan. Pwede Sansal may mayor motion tayo ng utong tumasya na ba? Speaker paan po na sa kamagito. Macho to paita, tayo pambil katla, mama siya ni Rawat. Kamagit may mayor tayo ng utong tumasya na ba floor amendment. Koros mo utong tayo ng utong tumasya na ba floor amendment, riyap ko, riyasak walo, laban niya riyasak sidu, masa ni A. Uwang masa ni show. Motion pa ito. Tried katlangan ususin main motion. Koros mo utong tayo ng sabulman kita floor amendment, riyap ko riyasak walo, laban niya riyasak sidu, masa ni A. Uwang masa ni show. Taiwan Katlan Division. Choosing Division. Chief Clerk, roll call. Okay. Senator Abraham, Hey. Senator Artui, Senator Carl, Amen. Senator Daniel, Senator Edgar, Senator Edmund, Senator Edwin, So, Senator Edside, Senator Harris, Senator Johnson, Senator Joseph, so, Senator Latorre, Senator Loyola, Senator Miguel, Senator Movic, Somang. Senator Net, Utong tolu. Senator Perez, Amen. Senator Simina, Senator Walter, No also. Senator Artui, Senator Edmund, Senator Edside, Senator Harris, No also. Senator Latorre, So. Senator Simina, May Mr. Speaker. Ong ususpend floor amendment riyap kriya sa kwalu laban niya riya sa silu. Abstain payu. Tuaw show o issue A. Met makarata ranwat tayo to kamanala floor amendment riyap kriya sa kwalu laban niya riya sa silu. Miyata masan benpil. Point of information, my speaker. Speaker, Kamu
Kamu Senator Coran. Kalangan main speaker. Ika sabali sa karan wow. Imen patungan te kawit. Sansal nan. Kamutang ko sunod na miya. Me esudi red men bombian konat jungal tesak ran. Ije monge teksin konat sinsak and there we are men ele yang aramas men utung candidate men. And then kemudian kosenat memia ebil kagada bali ananin flora amendment sudah boleh terang. Rano men bombe ka konat sak jungal raukat lausus. Rumah usus sudah kumuyaw ni dia balik mong usus kumuyaw ni tuan ruasan kosan na kumuyaw ni kumuyaw na stosa kumuyaw ni dia balik mong kumuyaw ni ay jungal point of information mo entet sudah puitan flora amendment what sudah work sudah magak konat sak jungal rano kalangan main speaker. Kalangan Senator Carl. Kamu Senator Movic. Kalangan speaker, munay ba pato ay tungal saratan kay buniya wawan pato ang tano kong tinyong kiyar nilang. On kun kamu speaker, vice speaker, floor, Honorable Senator Kan Corusio, o Israel kan miya pato ang trial ng calorie ranat. Speaker, tame sa insaler sang ningkapan ang ni ususin floor amendment, ikameleleme ongoy personally tami sa triyang utong floor amendment po yung kameleleme tami mir nan main nan kosonet me mi mo tay lain sa otro eso otro kauti sang aramasaman me utong candidate man en kakan miyata ke sin konot taksin sakte men katina in ranen sus tame kosoneto toka child candidate ka and they're directly involved. Atame floor motion no, floor amendment no, kasaleta me candidate pilpan yang involved ron kak yang nyata yang katina inari karapan ay sa yang mutung. Apo sa ka uti aramasaman me support candidate man and benuya amo kitin men support candidate man. O enter apo enter uyaki and yata men katina na apo men katina and there we are incentive you and we are aramas and bolanusus. Apon sa oso aramas na rano ni Raidan. Chang selio pangatao men tungolata. Kalangan speaker. Speaker. Senator Movic, Mawar, Senator Simna. Mon naiban kasaleda itong alirewo napit irawat bawa kabeng kiyang sa Madral Court nilap pagkukupur kalangan esensial lo ngamen naman try lesing akan more miya retay kan mo on king komu vice speaker Rolitero Carusian dan atay eu penerantri kasaleta itong alire napit matmatawon discussion napit kusan network kayo gudray lang ka kawata kusan net natan contentin kusan net ba membompi karbenay abstain na itong al usus kayo iwaw na kita tawagan committee. Abil kapreto iredreyo ibil ka sampal ki. Eri irekan magdray kan kau na patate kamutang ko sunat kan engkak mauri engkak itawan mauri membompi. Melek dray ta tawag ki system yo me system in way. Aba bang kapreto trial membompi kay kawata ko sunat engkak sair yeyas te mauri membompi. Eri ibang kasalita ta itungol matmatawong irawot. Minta may babili ang uya tambangay uya pulia pemen. Pili-pili na aramas magkasimpuan. Aramas ka patroto dahil ka kiyang tungol desyak wasyami ka na matawa pusus. So tama patrongan. Kubura naman. Pili-pilo mi naman tonusus. Eri ikasalita ta irekat wagi taliriya wang kakpalens. Iwaw nagi kau na pedan committee, obil kapureto ni recoi bil kesampal ki, eba momon me, abe bukat baurun men wai pan kata aku kesail, kisele yang momon men pompi, pelangan speaker. Jaga kamal speaker, ketai kat nan uya kupur o
Mia Nalapan Komal Vice. Manager Speaker. Okay, na dahil may kuproibahan po na si mga kapagkailan Komal, Miniteo Tariyaw. Dahil Komal. Speaker Moni Bantulay, menyang patrang, hamite sabul mumi, sekarang wawlap makom tiang giar, protong nan malwat, ay wawlap ang kami, wawangi Vice Speaker floor, Honorable Member kan korusian, kiraikan mabiliang patunan kalori, men Bombay kan, warmaskan korus mayang patrang, sesinin ranwat. Radio temen KPC ikan, Iran mau teror o wawang men kolonia kan korusian mayambat. Speaker ni wow imen upper floor amendment number. Riyawi riyasak tuaw lain riyasak silu. Kariaman. Komodo dan saya ko sabulman kita. Langan Senator Aris Kamagit Miyayar Tarantek Kamudan Flora Menden Riyab Kuriyasak Walu Labnya Riyasak Silu o Sabulman kita. Kalau semua ujung Kamagito Masani Yay Huwa Masani Show Motion po itak Taikat Katnan Masanabe Speaker, Kongkupra Speaker, Raywawan we pay Ibatawan me apali te wukatala kusuna dinusus ira sensitive you. O isa kar misik pan purana chairman in chayan go kamdi and chayan go. Tuan tame kaptelonger hap Iran pabem meleda ay kaptilong ren floor amendment what siang riyaw me bosan dasang po Mr. Speaker kayo tamisansal nang iralaut wano iratuk riyaw on person in question at Bombay niya wat ni lokayan Bombay so that tanakpen one payan naramas taxis te siyangon isa-isaw kakakawang pun and choose the Traweda Opes. Kasambal irawat, Mr. Speaker, ini ng kasambal ko po, melal tami sansaldang ng kapanagis. Tawag tayo lang ito siyang railman, kikan, melal, wainway. Usus. Tayo karasayang tatawag na ususin Bombay yung uyapan ususkan maging uyaw maslikin Bombay. Awi bema undana ko nang kusunadan ko kawang uyapan candidate ka na bankin campaign. Ay ran bema pausan ikamelele me yang ate mata-mata may legislature inayo. Tungalan kita sapulman kin into one arka wata ko sunod yung memorlel ranwot. Magtry song-songan mo kitala. Kasambal bagi matay bang karasayang railman lagi uyaban ususin lagi ako. Saya koros mangi the patrowan memang mia rail party system. Retail shorter.
amendment candidate uya koyek amendment incumbent uya koyek in katanga uya pukota to kan kawata kusyonat te kakala ka kusyonat when kak apwali kairdan way pain way bakon iya sang mau naramasan Bombay ni melel Sonia Rail meligi ko may party system po auto party member kan piladar ni rail candidate o chancellor rail platform kan rir ta dong ang Bombay so uksang mata-mata may rail legislature na yo irong atani usus kay matapiatar ni kayun constitutional government in Bombay iragto lelanso me kutaglan uya benusu sa uyawi ikamelele me koneng Thailand taro mata-matao me Yermen kakinarama sa yang usus te call public office and we are sosong you hong person dasang ton payin aramas kami di report ko maugtaglan ko sunod what person dasang ni concern you me aramas ni ususiu me nagyero aramas concern kita bochoto me se yang stosan usus ka kui ma question kain na bui sangat ni interview question net what maramal lelang kam usus kai uya usang murun ko dan question to ko to Trail candidate kan koros, incumbent kan koros, छोटे ही तावन क्वेश्चन है तो ले लांचो यू में option executive pelataran kagala ka क्वेश्चन में उया मनामन ayat taiman gutala क्वेश्चन है तो bukan kak maung atrail uya pen campaign te dogen usus Risto uang irut matmatawa matana kunangan miyamen kasansaliw ni waran nan sapakan Awan uyagi tayo ritangata wani mo kapurelang tamagun uyaw me trail ka wala ko siya na di pa me etro ko na uyaw ay karban ni kaptalong ugtaglawot te floor amendment wot and regulated ni siya ngon momiyo me bangka para kayang korusiyan hari main etro ko na yan bilkaw ikasaleta we have been a campaign in money taplong donan mo motwat. Iuya mo po ka kahit ni siya ni. Iuya po ki ma kusyonat. Harmatay bang ukatala so pid. Kuburan mo motwat Thailand ukatala kapuralang mas po ki trail shan. Tama trail uya ko to trail ko wala kusyonat. Chanchal tame uang kusyonat tame trail bang ukatala po en maung trail candidate kan trail incumbent kan. Isodon men uang amendment candidate. Ikamelele me uya pe what protection what ong irail tron usus kan. Uya pen trail atay bangkin uya atay campaign. Irail tron usus kan anan ki seleta kin pain pilatan irail candidate marumawag. Abo insansyal waran nan sabukan me Raman min tatanggo poran kola usus. Ninduan mo mesansal nan uktagla ta kamutan floor amendment may kaptalong. Kansan me miyaw waran nan sabkan dan miyak kilaliw ni waran nan sabkan man. Sto sawot ono betar pon yang sawas. Mata-mata yang utung may konangan miya. Abon regulated limited ni momiyo maban. Apple para kong candidate ko Rusian based on yang one kakin amendment candidate the incumbent o enter bil non influenci Israel mabanus uskan pura chair smarabanus ninduan Israel kamelele ulia Israel kan mayay ulia Israel kan uya Israel tatok teso sonier men Amerika kan menway kan kuam siban po ewe party chair member in party Israel platform Hari mer usus kin Israel candidate ka platform mer men rayang utangata aktail men Bombay shoto uya bo hari ipa men maktail ban utangata
open the one in one, what the is, I remember Thailand, we are going to you, Dambil, full blown open up, Megon Van, Puralang Dami, legislature in Ayo, Hirongatao, Kaligiti, and there we are. Kalangan speaker o Ichakar Point of si Kagi Abdullah Kaya Pintimasin. Vice Speaker. privilege. Kalangan speaker. Speaker, point of privilege. Na Vice kung Kung kurang nga po yung tona sa tungal Madam Chair. Kalangan Vice Speaker. Vice Speaker, Rical Yield Floro, Madam Chair, Mobik. Kalangan speaker. Mona tayo bantaw tola imen. Waliandi delegation in Wayne Kitty. O paki momotuat ang tona sa Olen Way man mayang patong child Wayne Kitty man mayang patong child ng gallery ranwat. Yay Southel Kitty Alper La Torre. Kalangan Senator Mobik, the Madam Chair Mobik, Hong Mangi, Southel Kitty. Kalangan ng kurang may Southel Kitty ang kapatid ang legislature na uyak kurang namin. Vice Speaker. Kalangan speaker. Moin kawewe mame Mia ap mone ban patro ay bilman puliang ay tungal wow sabol mamu me patrowar nilang mon kan kamu floor honorable senators koros pil kasamoy rail kan me yang sopay uyala malaman mansangat Pilihan sa water, pwede kayo tungal ran mau, antaya mau ang ton pe koros. Opil, ran mau toror ang ton wen kita Mr. Speaker, me kubur mau kat kitong yan yang tukon ang wasawut. Mang Speaker, kawewe koros mamau. Awyet wasa makasambal. Yang tusto na legislature wat kan pagsilipak. Una nususto siluo, term kawalu katua o term kaisak met. Ira magkatay mamasani me moment irayo me karar kueki magkatan kalagati sang pungan candidate o aramasakan rang kilang at naramas kilalen aramas maraman rus o yang manuya concern. Embilgak sansalang way pakon me legislature magkawat ako sa network. Soto yang soto utung o kakailagan mo yung merkawataw patoto. May kay iyang batawan ng susil legislature, niya bag may perde, kilalay, pato kapils to sabi. Abo soto kakilay. Mawewe, kahit ng katayal makawala ko sa nato. Isme bang kakailag ako sa nato, may soto uya puko na nansaw. Ipatrolong Tian Commissioner Silman me ay tungal po ko na susiyang ito. Resoto ka kaila ka koros. Ranwat, tama kawewe me tayo tungal lapa tapan wakit me ko tupueki katail kat bato yurwasa. So, magituwa soto ka kaila nanaan so po ko. O makaran, ele sambaryo, tesuril sambaryo to bowe, may moman kakilal boy, and kalagati kilal kante niya. Main speaker, ikasambal gira. Pagkatay katlausus, iban para ka may accident muyaw. Ya accident ng speaker. Dekat lausus to saboto po kata me mano iratangala tiara kata makaiteni candidate me utungomo po driver ka wo irutung lusgay me la po nalo mo itunong pungunaramas ikamilala tama recommendation makamti talker o recommendo amao po uyak common practice me uyak ko goto kawewe koros petak confused matematawan aramas legislature would song labata me ko me choto konong pen kak mawang kitay abang kanay kawewo Uy patrolong ito kilel kabel wara isto sa o tayo o isme maniyang totanan wara itang alang sus driver kan isme man tang kaniya sawas patrol yang rai sawas away pa kon ari
Main speaker. Kami lelam tama kamtian sayan ko rekomendo itaro ko nang tata. Pai may mot kito wasat. Ano man aso ko tingka kailangan ko sundan so sa malaro temaman man wakit met tama publikan imut ko nang tata. Pai mamawang ramas orang mas ni sus ni sudah pegasal. Sudah mengantuk. Candidate man may ono batan run. An ko na bata toton totong may bangkak sa usak yaramas. Yangan pokon sus campaign. Chatan campaign koros. Mboriyo mo sa unusus o campaign. Sa unkapakap na niyo puksaraw umpor. Lang iyo wiyo kananganu umpor. Sang pukat koros tananana totok. Ang sang totok man tarang sama. Kareta Mr. Speaker. Iman pa kumangi, may sudah ka kutung lo flora men, wag makosunod ang pachat may bantung, wag kosunod yung makamti chok, korong-rongo, italong ito po na bali usus may agad makayuk, kapalipal kasampalang makatin democratic system, ay kami alam katirak ta makamti uyaw, itar kawit momotwit, ay tungal sawas mo, kalangan mo. Point of privilege. Speaker. Point of privilege. Point of privilege. Senator Perez, may kupure, bahan po na si Senator Corus. Kamu Senator Perez. Kailangan Mr. Speaker, saya aman naman siya nga may koros aman yero, may kati. Dari garawan ken may sa madal ewang kawan naman siya rawat, may nagailikam. Ima karta sa madal kat-katwayes tunok sa nama. Men ngada motion, tayo rodang dimasin ban kamatam waktu kelam Perkara keremen dalam rutinti masa depan Floramen meriap riasak tua oleh penyiar riasak silu korus mengutung kamu kita masa ni uang masa ni show Speaker, point of privilege. Kaya rutinti masa depan Floramen meriap riasak tua oleh penyiar riasak silu. Kamu Senator Edwin. Mo kailangan Mr. Speaker mo Speaker imen maasan masansal sa Senator Perez me kagayikit likam kiyat kabagab when rewana na strike sa nan sa matero ka yatuan me wat me kabagab yo as kagayikit likam Speaker, Dahil kadlaw mo dahil kadlaw nan usus pen floor amendment. Dahil kupura penok dahil masa ni iran totok, sansal me kupura amendment maasan sakarata kupura amendment ni tuan ya aramasan. Wulia payment. Hari siang koros panin jengati o ma kupura yo ban mi me uang autan tay banu chuski. Speaker sudah kakuta ada strike out di sang kupura amendment. Dahil sapal, dahil sapale, dahil ban po na siya, floor amendment ituan ilak memiyaya rong speaker dahil ang rutingti. Pagkaya dahil rutingti ay ban po na siya, kamagit, and motion in supplement kita floor amendment, tasotre supplement kita floor amendment. Koros mautung dahil supplement kita floor amendment, riyap kriyasak tuwa, liman niya riyasak silu, masa niyay, huwag, masa nisyo, ngayon siya na division, essential me, floor amendment, riyap kriyasak tuwa, liman niya riyasak silu, pilsotre kamanaman rangot. Miyate floor amendment. Mr. Speaker. Point of privilege, Speaker. Senator Rockside. Mr. Speaker. Ang po na siya. Speaker, point of privilege, please. Eva, kneel down, Madam Chair. Chair niya. Patuan lang, Senator Latorre. Kalangan. Ya, Senator Latorre. Kalangan Speaker. Kalangan ng chat. Habi turok yung muna ibang patuay. Mabakita itong alwaw. Patuang sabol mam yang tunggal me patutar nilang wong to fight wong to floor wong general sentor kan korus pili wong ji rail kan korus yang patuang tel nan men kapasokan speaker menan show ma walian timatam tero television ng giti obi
Pagibang ko puron ka tuwat tayo lang ka kosong mo aman malanway kosong balyay mo ko Daniel mawiya sabol manan Senator Daniel at tumal trak mabilyang patong kerano. Kalangan delegation in country. On the privilege, Speaker. Weki amail po na siya tabon mangi Mr. Daniel. Kalangan ng kuprong makoy Daniel. Weki am kakyang patriang legislature na wiyang kuprong mo. May other point of privilege? Speaker, yes. Kami, Senator Harris. Iwawan favorite speaker. Pilsangan mo mo speaker. I mean, pagi puran mo mo tuwat Thailand. So na siya para daw naman malangkap kasambuan dan kolonya maganyang apapali malalayo na pag yay tune nason pagi Thailand. Yung panay wala. Kailangan may Mr. Speaker, muna ipacho ay sa katan. Kaya po niwaw ang patyang dyan magumsakar nilang may lerong sakar ir kalap ko Pompey umsak. Kapre ito na gallery, wang ko may Mr. Speaker Yamaguchi, Vice Speaker Mikael, Floor Leader Abraham, honorable members ka no karusiyan pacho ng gallery o staff ka. Bilsakar misik ay Chairman Senator Steve Kedwin. Sansan misi ang pacho ng committee apang kung kupura na wiyateo kamut floor amendment riyo po silisa kayo labing yal kayo isak silu pagi karyaman wow Nan masa na ben kaumutan ko Senate taktok yung Thailand pilmasa ni Flora Amendment riyo pisilisa kayo laban niya kayo isak silu. Karos maudrong ka magito masa niyay karos maudrong ka magito masa niyay uwang masa ni so motion po ita, masa na po. kailangan may Mr. Speaker floor amendment kamuta riyaw din na floor amendment kayo contents in paleto kamuta pang wukit iraktin at kau sang first name na last name kada sa pa last name mo pan wiya appropriate order irakti apang watawat ni first name last name ay irakti pan seniority incumbent kada ba kayo ma kamuta uyawita po ma kada sa pa pachuan ko ma Yaman candidating governor na Senator Steve Joseph. Chungala to Honorable Ruth Oliver yang nan palito o at risak teriak Honorable Van Las po Ruth Oliver. Iraktiya panut buktagla ong last name ban po eten penini mo kuno yang hutan kay raktin nan palit kantan first name. Apwat-wat pan first name last name. Tuwa cha can roll call. At temporary speaker ang incumbent to pantuacha ang raktin paleto. Ikamota kayo. Point of information. May kanakalama sa karyawan kamutanan ma provisionin na chinsakangway. Pa chay pagpagay anarmas pungon ko lausus democracy. At chay non-limited armas mula usus, armas melel, oli, at siya pang kisang ray pungin sa kangway. Ima karita pa, nan term echa, special election, iyang ew, close usus, Loyola, close usus, Senator Edmond, close sa kangway, prohibition. Bill Lieutenant Governor, bill close, prohibition. Bill FSM usus, election, bill close sa kangway. Pil pil close. Apin na regular usus pa pil prang close. Chay uya kap ko poy na chay armas ka kikisang ray pung chay pagpag democracy pung armas ko la gusta is makamnan and walyan hook up chay kisang ray pung. Melel armas melel kay may mga pachola usus. An armas pung may usong palki. Kaprang ray pung. Pil close ranin Christmas pil close ranin barakap. Ya karap pa chay sulki aray pung, kisang aray pung, kaya pagpagit tumako sa kisang aramas pung. Kaya ng kusonat pung mau. Palawat ng kusonat, kisang aramas pung. Arimim ng wakit lang nan kamuda, natin sa kangway.
Melen mi away kay mi chung yang sakang way. Mau iare ko santian mo. Ap way men may na chin sakang way may melaw sawas. Ipagren ri men matelenim kan. Ay peninin men hukan. Komba kapay men chikan. Melelay ri men sokais kan. Ay neighborin natch kan. Komba kapay men kolonya kan o melel komba kapay na outer line ni wow karkarak. May sawasaya ni floor amendment. Speaker, point of information. Non-Senator, mag-uproin po na si Senator Joseph. Kailangan speaker mo, ikapanggi, introducer and floor amendment, kacangay chunga lato, di pacuan yang uya, candidate in kapenda. I mean kapungala, kay tegen Steve Joseph, Stevenson Joseph, kailangan. Speaker. Kailangan, Vice Speaker. Kalangan Speaker ay tungal sa karanwa sa palpan ko promoy on the floor Honorable Senators Chorus. Main Speaker, main statement may murder kumiman patawan sa karaki labin masan katrail refer karayang mumotot mamasan. So nga so sensitive to a met kanarang ya masan te pato. Pwede yang kawat ako sunod may na pwede sa kawanwaya. Emi mo na ipato to sa. Ele ko sunod makasanti o iya totokan sa wot. Abi patuan kami lele makamatan wak taklariyaw ni matamataw. Ekonang abmenon kabsuran sa wot. Ekonang enkak patok korong-rong. Pwede kaitin karusya min pontoy paran ke sa kawanwaya. Akabalin sa kawanway, kalisalbingin sa kawanway, ekin pitata met sakaw, met soto sakaw, lel sariga belgen masakata. Amelel rani nusus, ekasampal. Pil kabatrayong, katay legislature wot pangkawata ko sunit yuko and follow alphabetical order and incumbents, mga nakonongan patak. O kawitin saman kan niya mamawrawot panagis discrimination milali. Sang nakarabo, Mr. Speaker, manuwa paki kamatahan wak taklawa na sa ilang kamtinsayan ko when kaktak nay umakanong kabarabatuang nan kusunod tinususan kak kabarabatuang ayiraman umakit ni floor amendment and kapukalang kamtinsayan ko yuyagi pakpakyo. Karuyaman. Muna iban po na siya kamagutak, mag-uproin po na si Senator Exite o Senator Edwin. Senator Exite. Kailangan main si na pagkamaran Vice Speaker ang withdraw mo. Chay close into masa mo chay usus ka ma. Yer pagpag uyang yan. Pagpag nininrak. Tinay pagpagran withdraw ma. We are all in way. We are tupunimen. Point of order, Speaker. Speaker, tayo komal mas. Tayo komal.
Miguel. Men riap silisa kayo le benya ri jak silu. Speaker. O sansal me mia yer kamagit yu mia. Nan Speaker. kamagit me mia. Thailand katlang o asainang floor amendment riap silisa kayo le benya ri jak silu on committee and chayan ko. Mia bakaria mani kamagito. Kariaman. Sansal me mia yer kariaman pe. Vice Speaker. Senator Perez. Kailangan, muna sa iban, abalilay rin, men paruan, bagot po, may indrailagis, miyagi sa wewe. Men paruan, sudah bagot pan sapong magdrailwan, kamanalam bagot nan molwood, puen wela kusunan. Men karaman indrail, leben mas in Latin, duralex, setlex. The law may be harsh, but it's the law. So, megot mo tayo kamanala po yan ko sinat, it's the law. Dahil der, kauwagan po nga tayo matana, dahil wiyada ko sinat po yan suwatiyang kayaramas. Igaraban, ko sinat. Po yan kak, suwasa, human right, naman dahil sa palmandi, dahil de, tatawang di, o si Pedela kamatagagilaman. Pero, renggak, kumurban na po, Kamela madal wawag ko sanad, tamahin ko sanad, agis wag pa siyang karayang kuburatay wag pa siyang. Kailangan Speaker. Kailangan Senator Perez, ipan po na siya kamagot, challenge at sigitimasan na pen-floor amendment, o na-sign lang, committee and chain ko. Koros mautrong kamaguto, masaniyay, huwang masaniso. Division.
Jai Bantolan on roll call. Request division Mia Karade Bantones request division roll call. Senator Abram, Aye. Senator Artui, Senator Carl, Senator Daniel, Senator Edgar, Senator Edmund, Senator Edwin, So, Senator Edside, Senator Harris, so, Senator Johnson, Sure. Senator Joseph, Speaker Monaiban Susa, I mean, clarify. Jai will Suski and assign. Hey, My ban A, ban assign. hey, A and assign. Senator La Torre, Hey, Senator Loyola, So, Senator Miguel, Senator Movic, Amen. Senator Net, Senator Perez, So, Speaker kak bukod lai ususo. Senator Simna, Liwawe. Senator Walter, Amen. Senator Carl, Senator Daniel, Senator Edgar, Senator Net, Sudah cakap na may matalin. Mr. Speaker. Kak bukod lai ususo. Mona ban kotawang speaker mang bukod lai. na kami. Hey. Jesus Riau abstain. Isuso o Asia Kewe. Met Karata Floor Amendment Riap Kusidisa Kewe Lebeniari Isak Silu assign langar kamitian Jayan ko. Speaker, Speaker. motion in rejecting Masin Ben Bill number Silbugi to Sakpa 11 year 62 Sabulman given. Beriaman. Karyaman. Cara nutuk itu masa naben kamu watan ko sanat silip kit waisak payo Lebeniari Isak Silu LT1 itu wana uptaklar harus mautung kamaguto masa ni yay uang masa ni show kamagut paitar Jaya nutuk tiar masa naben. Point of privilege, Speaker. Speaker, point of privilege. Kami Senator La Torre. Kalangan kong Speaker, po yung kakapatro ay nandog itay tumaywaw ang kakapatro ito bang kupurakan Speaker, bilman niyang siya umaw. Takita kang kuran, kulyap ako karos tayo lang kak. Pasamo kabing kiyang ichin, tumpay state ichi, mayang patrong tayo, yay kalsiba, isom, mayang patrong tayo, manakap man mabiltadok matan siya uyo, patularo,
Patu Sangktai Patu Ula Legal Service di Mr. Abram Kiyo Labalan Lubon. Kalangan Senator Latoro o Mangi Mamia Speaker, o Speaker. AG o Mr. Abram. Kalangan AG o Mr. Abram pwede yung malgak yung badya. Speaker, point of privilege. Legislature o nanuya kupuran rangot. Kamuy, Senator Simna. Kailangan sa balay tungkol sa karatan wa women po na siya ulun showcase ke trong parliament na yang totoo kang Department of Education na uya driver yung region Seyola o kabatayang mo director and administration in Dalian Kobo kay Justina Aros kay yang rail yung napalabas. Kalangan Senator Simna o kung Mangi Metok Director Aris o Mr. Seyola. Miedre point of privilege. Masulaan point of privilege ay paan po na sa Chief Clerk. Masulaan unfinished business ay paan po na sa floor leader. Dahil usus. Pwede yan tayo rin tiyar masa na pinakamutaan ko sa natsilip kutuwa isak payo na pinyari isak sidu LT1 o floor amendment kan koros sa alta. Kamutan ko sa natsilip kutuwa isak payo na pinyari isak sidu LT1 tutuwatan iya sito ukitagla. Kara taktayban katla o ususki mamuan kamutan ko sa natwatan ni taklong o floor amendment ko o sa alta. Tayban katla nan utus in roll call. Senator Abram, Amen. Senator Artui, Senator Carl, Amen. Senator Daniel, Senator Edgar, Senator Edmund, Senator Edwin, Amen. Senator Edside, Senator Harris, Abstain. Senator Johnson, Nay. Senator Joseph, Nay. Senator Latorre, Senator Loyola, Senator Miguel, Senator Movic, Hey. Senator Net, Amen. Senator Perez, Amen. Senator Simna, Amen. Senator Walcher, Senator Artui, Senator Edside, Mr. Speaker. Nay. Kailangan. Insan sa lang, wala ko may sabol matay. Tatok, matok kamutan. Kusunat silub kutwa isak payo, laban niya riya isak silu, LT1. Usu silu, abstain. O issues, isak, issue A. Ba't makaratak tayo kamanalar, kamutan kusunat silub kutwa isak payo, laban niya riya isak silu, LT1, ranwat, ni karyaw, o kayo isak lanwat awat. Speaker, Kami floor leader apa? kailangan kay sa balay tungkol sa karatan wa imen ngeta ka mo ito pagik challenge suspend order of business o katiyang ban ng basic payo. Yaman. Ito ay may panhuyawi dahil katkatiyar po ng basic payo yay bill calendar o ipan po na sa chief clerk. Legislature Bill Number 21 sa Criolla and Riza Silu, Legislature Draft 1. A bill for an act amending Stale Law Number 10L-99-22, the Comprehensive Budget Act of 2023 and for other purposes, ong ni Kariyaw Kim Saklang Watawat. Kailangan chief clerk, pan po na sa chairman and finance, Senator Joseph. Alanganan ko may mga speaker. Tungkol sa karataan kaping kay po ni Wawan kakpatsang. Makumulian ka diyar, mumotwot o kalalalang wasakan. Makunayangan to ka.
Protonan mo dahil yung alawang kun komi, Vice Speaker, Floor Leader, o Honorable Member kan Corusio, pilmen po na siya, uwawan na kirail kan magpacho, catch nan gallery. Vice Speaker, Ivan Pachuan Pata, sa buong committee, o kamakit kumamot ka sa palwa, challenge kak. Pukataw kamanata, kamumatang ko sunat ng pepapo ni Secretary Level niya Rio 62, LT1 ni Karyaw, o Kim Saklan, watawat. Taga Karyaman. Saan sa lang mga kamagit, saan sa lang Chairman of Finance, Senator Joseph Trident Katiang nan maasa na ben kamutangan ko sunod pa ko ni sa Riau liban niya Rizak Silu LT1 o Katiang ang Riau o Kim Saklan watawat. Speaker. Hey, Kalangan, kuya meneran ka saman ye, kamutangan ko sunod watch me ang o men kalupa and committee o chuch. O kam pagpagbiyo pacho sang rin kapina o sa pulmachail kampan kamarain. Nintuanar Turkey, legislature and kak, kamanata da yang pungkila, kamagitan sila isilop isinan isigit sama. Sang nantiya kan makosanti po na pali chun totokan pali kampan kamarain o kamagitiyang pali kay me anana kay paratanan parwats. Ayay paano bisin director, secondary division, primary division o program choro chikan me apali paluwo. Anan bukat sangat dyan ni tubusyon totok, main kamakal, fine communication, maintenance, sangkay. Hari inunden ta iyo karap me right pagi ko puya kamakchay chuban totong kila muna wa cha bang ko purpula ren right me na merkao. Puya jawat patosang patoto ni pan compact sector. Hari po buka jang ak totong lan paran muna wa cha ikawait me sain salasang pan kampao. Legislature ang kaka-authorize o yang uchungata. Pagpagyo merabil paglar office no waye maman uchung anana sa pulmachay blessing the concurrence. Ay match mind speaker kalangan. Kalangan din Chairman and Finance Speaker. Senator Joseph. Speaker. Salamat Mr. Speaker. Amen. Perang patron yang patro. Nuwao men baron pagita rame ay tungan sekaratan nuwao interview mail kupuran kak patpato jaban kurang wain. Mr. Speaker men baron Willianti delegation madalium. Alma. Tay komal Senator Perez kom kupura via floor amendment yung matiyang mon sabul mamaylo. May kom kupura yan may kamu Senator Harris. Kalangan Speaker, Monay Pato, iwawan mo yung pay-patron. Imin, wiyata ka magatiyo bagi mamotwad ang track floor amendment number, yap kisilisak siya line, riyasak silu, o sa man kita. Kamagatiyo bilmiya trial and track floor amendment riyap kisilisa kisula bilmiya riyasak silu karos mautung kamagato masaniyay uwang masaniso kamagat po ita masanabe Senator Harris. Kalangan Speaker, sansal me, muna sansal dame floor amendment na sungasongan mo yan. Kalau dela wan moniyo me trail kat-kadar ansyo kisa malame patpadoni wan talanen ko yung public safety. Sansal me ko dan talanen na recommended sangam din finance ni duwan floor amendment kay mabtalong o asayna ang committee purala puran kak trek yang kan sangon program wot mauyaw puran kak aleti koroso report gitu karaban mawat resto yang patayang tama committee finance report ke mawa pagi program wot tepta murun committee totok committee uyaw harap menensansal me program wot uyaw year o ibilksen sangat material kat kita dapat rawan kita talanen met sepek memia talan mekuten patrang dan memia air ibagi kupurkan koros thailand e upeno kamanala kamudan uktaglaut jai Speaker. Speaker Speaker,
amendment, Committee Vice Speaker. Kalangan Speaker, so program mo, Mr. Speaker, itungalan ko utut, ibil kaping ko bagi par na kiro, maintay, kat kita patawanta, sangot te extra panang ko na pali program in junior police, ang Pronpay Center kan Chorus. Ay kami man kalabak rin producer, niyan sa may patota community engagement junior police wood. Wagi miya pagpag na kayo wasa patapado rin man kamtin finance, patapadawan ma-recommended to kaya mo mo. Wawad 15,000 pan mo ilang public safety yan ka kapaligi junior police chorus training kan mo uyaw Pronpay ang sawad ni sangan mo mo imang kalalabak. Speaker. Kami, makupura, may kalalagag yung may ban po na si Senator Harris. Kalangan Speaker, man yield floor wrong Chairman in Finance. Harris, your floor, Joseph. Kami, Senator Joseph. Kalakalan ko mo Senator Harris, Speaker o Senator Mika. Iran kayo na mo kasilil. Nintuan committee, pachola o chuwang kalimak na pali program ay campaign public safety. Pacho, pan director in public safety. Iyan director chungal tasapol makaway ito mo. Chalanan. Dan pachota po na paligi program. Lesang saler ni Ansu. Karabe maing speaker. Epil kasaleta mamiya pil sa was choror kay pachosang wasaki. Machalanan na paan pacheng o apaliki. Irailo ko mapaan yang pacheng program ni Ansu mo ni pachota. Iwan kakan pasapang match. Makaway ito pachosang campaign Director in Public Safety. At sa lalan, nanichar ni Anso. Ay wasa committee tola o pil tower. O kapretonan mo mo doon magtayo kaching kamanata. Kalangan Speaker. Speaker, Kami, Vice Speaker. met mawewe ma chalanen mamiya pa na pali programa pon pon. Hey, Pwede ibil barawan mamiya sawas kama kasakasalita mo mumutuot sawas kay may pilot ng programa padrosanger Department of Health pan program and federal program kayang sawas itong ang tatakan mo pilot di me iuyag kalalaba ko buktel tapano katkiyang muni ay mo muna iwewe may tungalang kumaipong mo ng Chairman in Finance. hey, May, imomo mo. Dahil kat pinaban, floor amendment number yung isinisag. Speaker. Kami, Senator Harris. Kalangan Speaker, patuwan ni Royakan Mesansal, doon may aledi siyang palima kaptulong pagpukot yung Israel policeman kan maban, kami apapali programming junior police omne school, yung pagpemiyan so. One morning ako sa watch makopen na, apali program kan mawuya-wuya. Ay may kasala daw, program chansal met niya tapta miya nanaban sa watchin moni poyagi doon ay kasala daw me. Tama miya yer sa watch magosang legislature pil miya programot sangan programot mawuyaw nan way kan me sa waspil wiya wisang ren melel occasion na dergano private sector awang program me pagpemiyan sa wot may ming kasalada me anana ben trete miya tama siyang saler me miyayer ni duwan me legislature kat kita tasamunan kita pateng trete kan ni miyada na ben sa wasong junior police mele long omne school kalangan. Speaker. Kami, Senator Moguk. Kalangan, Speaker. Mo ibiliang kasamal ko pagpagwatch ba utan mele le anak tame aleti sang ren Senator Harris. Me pagpagwat patrosang ren puin police yo me ban niya ko school watch. Absotra me ko atachiyang Taro ka po yung kasalita, miya pagpakyo patrolong o en pil kasalita
tame mia irreal maratatongi o yawan marabana nane o lukin tame mia ir moy nagin kasampal justification in ababukayan mia bukjal te kan pay tong kisedi arya pwegia ikamele me moy pwegia mia ir kasanti yaw isang public safety ranch yo ikamele mo moy pakpakwat moy nananen lang finance and bilkak talk mga mayamu manutan anana pan pakpak mo tayo kalangan Speaker. yung yaga ko Motion niyo mo ng speaker Parliament Speaker. Pagpako, floor amendment, Riyab Kisili sa Kisu, Labanyar Riyay sa Silu. Motion niyo mo, Senator Movic. amen koryamanir Senator Ares, kung karyamani, kumaguto. Wagi, kumagut miyayar, ay paan po na sa floor amendment, Riyab Kisili sa Silu, Labanyar Riyay sa Silu, an assign lang kamitian mo ni. Koros mautung kumaguto, masaniyay, uang masani show, kumagut paitar, o floor amendment, assign lang kamitian mo ni. Speaker, Kamu Senator Speaker. Joseph. ibabatuan niyo floor ng Senator Perez. Urma. Senator Joseph, you floor on Senator Perez. Kailangan kami, Senator Joseph, kami kong Speaker. Wow, men barawan lang Salam mo kumagut memiya floor amendment Riyab Kisili sa Kualu, Labanyar Riyay sa Silu, at biyasain lang Committee on Finance. Koros mautung kumaguto, masaniyay, uang masani so kumagut paitar o kamutan floor amendment mo with assign lang ang Committee on Moni. Speaker, jaga kamal mak sinan sobis. Tay pagpagyo sang Vice Speaker, Thailand Komal, Labinansyo, Taibang Komal, Labinansyo. Speaker,
Chapale rok tay kat nan masan ben kamutan ko sunat pa ko ni sa kriyaw le benyari sa silu LT1. Speaker, Kami Vice Speaker. nuwa ulpatuan pagi momot kasambal waten kak kapantala karyaw kem saklan wata-wata pilme sopay katail 462-23 LT1 ang second and final reading lakap. Kariyaman. Chansal me pagpagtar o karyaman and kapantala ong lakap yay kamutan ko sunat pa ko ni sa kriyaw le benyari sa silu LT1. Karos mautung kamaguto masan yay Ay, uwa masan isyo kamagut poita ro ime pan wiyawi. Watawat karyaw kem saklan watawat pan kasulang lakap. Miadre kamutan ko sunat Legislature Bill number Slipkey by Sakalmala and Secretary Bill for an Act, adding a new chapter to Title 26 of the Bombay Code relating to the preservation of the state's geological resources and for other purposes. Kung niwatawat kayo. Kailangan Chief Clerk, may upraya po po na sa Chairman and R&D, Senator Walter. Kalanganan kurang may maing Mr. Speaker mo na ipan pacho wajanti sa committee kirtan bayan waya iman takin nuaway tungol sa karatang kay paniwawan pacheng sabol mami ta omu tungol me lapay patar o chianger nilang kapreto tungol wawach pompela balap maing Mr. Speaker tungol wawan kung kamu Vice Speaker Lord Leader honorable members kan chorus ibacheng kamu leadership melal wawan kay kapna karyang kapna songkopung o yang songkopung kan chorus Speaker ni wow men pacawan mo yata ko magit mo motwachen pukata masani o kataroboy kamutang ko sunat silup ko pa sa klimaw labi niya ri sa kriyaw ibagi karyaman At saan sa lang mga kamagut mamiyayer o miya karyaman pag tayran katyan at masanaban kamutan ko sunat silip ko pa sa klimaw labi niya ri sa kriyaw. Koros mautung kamaguto masaniyay uwang masanisyo kamagut paitar o tayo katkat nan masanaban. Kamu Senator Walter. kalangan Speaker yan kakache melal wajanti sa un committee o kis olape kamuta essential me kamuta withdraw sang nan committee ni July ay sa kriyaw riyakat riyak silu Speaker sang ni kawait pen sa umachay rules that permanent rules and procedure section 10L kawait withdrawals of bills resolutions and other matters from committee essential me pilwatch pachoyer nan calendar sang ni withdrawal abawat tupsawat prerogative and amendment member ang kak withdraw bills the resolution ang kak kamatangala Speaker nioralap kamatawat pachowan preservations of state geological resources ni oralap Speaker kamatawat songosong inapuiti kainapuiti pagkatarlaan melel rar chanchal rar pachapach o peak sang nan jurisdiction in Wayne Bombay ipachawan Wayne Bombay masang tagapangalap pachoti lalal tagakapangarangi tupso bugach and pachpachochanan irapan Bombay che entire pachosang mas nan Bombay o pacholan mas legan Bombay Speaker sa committee pacholan ang karong-rong silu essential ma committee akarer option kapna AG office R&D office mon withdrawal in bill riyan so ma withdrawal wiyawi committee bill purang akar option kapna AG's office option SAP R&D o OFA ay so ma committee korong executive pilpunot kita tama sa instal mo chel may Mr. Speaker as instal ma kamagit pen puel wiyawi sa nga mas business kan katkatar rar melal aggregate rar chanchal katar lang mas ligan Bombay
Riang so me se korong executive pa chuan tam me melel aba watch we yo and so watch soche regulation to kosennet me inapuiti aba bukachan pagkatariyela ay me uyawi riang so me committee chuang executive ucipan kosennet bil pachota repliang uchung kamota watch poeki karape kay mang Mr. Speaker kayo essential me pain sapul macay project pending projects million kay mauya pay masay kamagat ay material bukach maban uya foundation and project go re executive uchung kamumatawa cho passage and niya isa waja sa mga committee in R&D bil koronga private sector may APSCO APCOR, Adams Brothers, FCS, the White Sand, o FESCO, mauya agency maging transport na babugach, yang agi PPA. Sa committee palang besang korong riyawat sa korong PPA, FESCO, o TCNI. Ariyan so may sa korong PPA o FESCO o TCNI ay so chekis FESCO o PPA kasaleta uchung kamumatawach pwagi may kopal o liroro me koros chungalan ko sa palman ki. TCNI, Mr. Speaker, I'll be transparent. TCNI kasaleta rai so uchuch pwagi pain sa palmaray project mawiwiyawi yap kusay o ruk ibig material ka mabanguya basis in the right project go. Abilang sa waja committee wajan ti sa committee o sa karatisian na ima at sa kamisik kopal o liroro me eleta kamutan ko sa netwatch may Mr. Speaker o ay sa committee korong palriyawo awut committee agar private sector sang niya kasalatamuan. Unfortunately, isochiyang pacheng apo agi Vice Chairman Harris mawalyan ti sa committee o korong private sector iban yield florong Vice Chairman Harris ang kag katogala o pausela ay chunga sa karatasang ni korong private sector ay pagi Vice Chairman ang tiliyang ba o katao yang agis kawawa palian private sector rong korong kalangan Speaker ay man yield florong Kailangan Senator Walter, the Chairman and R&D, o Chairman and R&D, yield floor on Senator Harris. Kailangan Speaker. Kailangan Chairman Walter. Doon dami Chairman kasalidar karong mawiyawi ang private sector. Yay Rail kan umon company. Yay APSCO mauya company magan mine takaital White Sand mauya company magan yang mine peak Adams brother mabil niyan sa oto yang mine peak Black Sand company yung Arail construction company may inintrela ba extended lel state trigan nan visamot. Masansal da ang company Plaksan mabukogi already project in Kamawi airport yung patro Wayne Rook melel ni taga te o may isman sa mula ito company ka umon kam ire kasambal kay me ir private sector kasaleda melel madamadawan kubal miren private sector ire riyaw mer kasaleda mer pagi kamdian check melel kasambal ki environment niyan sa water bil kasambal ki kairdan painway Rinduan kasalada memia sang private sector kasambal
Thailand ka kawata ko sunod na pali paluriyaw ni ganay ni environment o kairtan private sector. Tamar pagi mamiyas tati yu yawi makasalayang legislature mineral bukat panap silidlar ke mier ni rare me kapal lar Chular ka kapali project kanan Bombay, mabanalayang kauti kakan mineral bukat dan bilgak pagkaderlang atayil sister state kan puran kak yang wiaray project. Stadia marainin in emphasization wiyaw pumayay stadio kasaleta me udan tayo leler point you me tipso bukat apalar Araminyang kamelele me yansho me koneng regulation and uyawida. Ura magasimbol marabil kasaleda legislature and madmadawa yang tar kairtan private sector. Mia company melel apsko kasaleda me arail business endeavor me uyaw yung rar prioritize on local market mawawag Bombay. And yan siya magin ya miaray surplus rosalakak netki. Amia waray extension me pato wain ruk. Ringak pokata tame surplus me miminan aray yard lo. Ranananan netkila puran ka cover operational expense kan me rawia apsko kasaleda me machine and katanga the machine magun wiya machine in ngalis takay sansal me takay Bombay na insamba yang wiya takay me udan kelail machine kan me wiya wida buan rukapene takay bukat rakasaleda me udan wiya maintenance costly on rail ni argun operate ya operation in ngal takay magun wiyaw maintain business activity wo nan bungon ni rail or rail extension me patoruk mainly ren ka cover tame surplus rail ren ka net kila agin mi ansho maragin chulaka rugati ko development takay isulakak net ki Bombay bogi market in Bombay isulakak temendo chot aro chobe lang rail extension in ruko point choji rail ranana net kila tipso bugat bogi operation uyaw mop manapali rail pelian business ergasambal matamataw me mia te business activity me uyaw inan pungan teme apsko kasaleta mero wiwiya Pwede sansal me mayor business activity nan bungan stayed in Bombay o near rail extend la stayed in Rook. Iminan sansal me Williando company in White Sand, ye counselor the attorney Solomon Simon. Pilura kasambal yung me attorney Solomon Simon kasaleda niya sayrata regulation the weapon atayban kawata kusunat maban regulate business you me operate nan bungan state riyaw attorney Simon kasaleda me niyansyo me commerce wiyaw nan bungan state riyaw o wiya interstate commerce harirail seminin kusunat kan ruwasa me interstate commerce wiya power you me limited exclusively on Congress club. State ka sudah regulate interstate commerce. Kasalena may kasambal mo na legislature ko ng track mo ko sunod ma tayo ban pian chairata authority you me sudah and state authority and kak regulate. Interstate commerce is nan person ko sunod din abisa may it's exclusive power in Congress. So
Katete mesansal yang kami di Narandirano, mesansal sang APSCO, mia business raw, rail business mau yawi nan buong ni rail o extension in Rook. One volume in sakay magin pagkatala ng parew. Kayong laut la marawia nan a given year is 150 cubic yards. Nan parew marakatar. Anan rane waray operation ranggag rukodit rar sipele kakpakriyaw de silu 150 cubic yards. Ima karetar maintain ki extension in business toward Ramoganong. Rabago mamiyana anana ben songong yap o kosay. Ire melal kan mesansal latar nan karong mauyaw yung isang private sector mamiya. Kayo kasambal ben study an uyaw. Thailand kak balance uyaw. Regulate environment ni ang water bill. Regulate private sector ni momyo mataystruman. Kaya sama kairtan private sector. Ay matuktuk may min kasalatan induan tamasan sang chairman. Kalangan ng promise speaker. Lang kaprayang chairman Walter Floor. Kalangan speaker. Senator Walter. Kalangan Speaker, kalangan kamu Vice Chairman Harris. Speaker, iwasa me committee laliya wasa sa kacawan uya at yung executive nanpungan members o ima committee concludes and leave it up to the leadership. Ikamela me this is a leadership issue o ima sa report kini oral. Ay so me sa uya yung executive speaker sa pal parak ucipe o socho ucipe. Ari aisoma committee karong rokich pacho penakich executive. Palian development kita rail ira palian conservation kita rail ira. Ari email committee would leave it up to the leadership chailan ususki it's ikamela this is a moral decision. Speaker wrong emgak Pause yang tama Vice Chairman kasalita mapit interstate commerce. Essential ma FSM government, saliti state government agis ay so sa malaro mapit COVID. O miya ruling yawi ma anything after immigration is the state property. O interstate commerce, Mr. Speaker, anything out of the 12-mile zone, that's FSM jurisdiction. Within 12-mile zone, Mr. Speaker, it's the state's property. Port of entry, agile. We have all the authority to stop this. Aima committee puligiti on floor or amendment members and kachkiyang kupura. Kupura mail Mr. Speaker, sakar misik o ay chungal sakar tawa pang kupur koros Mr. Speaker. Kailangan ko Mr. Speaker. Senator Carl. Kailangan Mr. Speaker. Maway ka sa bali sa karanwao. O muna ipan pa ito, and dito mautani utong kamutan ko sa network ni Sophie Kasal. Mungkin kawin kan masansal ng karong ng tuwan sa karatakan na miya. Sa wasayar ko pura dahil. O ang ramapit interstate commerce, metan na FSM na tungalan ko naman. Kapumatang ko sa network, injingtan kanini. Kita sudah sasar interstate commerce. Kita sasar patarapen sap, patarapen way, niyay puel, kasampal masansan ng kamutang ko sanat. Email yang nan injing tang ko sanat what? Sudah patuan netilan tupso bukat. Pema patuan netila, amo saya ratar interstate commerce. Patuan kamakitilan tupso. Transport, agad na export. Eri ikapungkiyang leadership in Chairman Walter Tatok, me uya kuenkak lukupen na palikan koros, orang yang kawait Tatok momot kasampal word, nan ira kasampal word.
Ele essential me nanti yang legislator kan mau tatakut sudah lele tu bangku puran Israel pa me kawatar sabun matai government ranwat iraga sembalwat patoyer bangku puran tay sabun matai kasanti yang rawat ranwat enka kapul ni kanini ong kupu-kupuran temat matau me pitata business kan me miayar kontrak ang project maruwiyanan wajay kan mau pergi pilsabul matai pasaran ko senet ira tik payu ira laut payu ira tik payu apil tar pungen ino mememor nintuan santinan sama matai pasaran padongan sotok kosenet kak literata pukuanan ino mememor. Ija ma kosenet ba antore anan kasampalan way bakon. Mau pagtay kat nan kawit pentatagyo ma tay bang kadyang nang watawat kayo. Kahit nang watawat karyaw. Nintuan ana batayil pecek kanini kunuyawiyang kosenet kan chorus nan watawat karyaw. Ari welcome my speaker kamu kupura Speaker. Leadership na kung sabol man nanasukan kupura dahil tatay mata-mata sudah kan tokpen ni muntama kan puita makan kawit kaya koras ibanit wasat speaker wow I yield floor on Honorable Senator kan koras Speaker. koneng yang pada wanta Kailangan, may kupura iban po na ito, Senator Kan Korosa. Iban po na ito, Senator Movic, Mori, Shebil Kawabe, Senator Exide, Senator Perez. Kamu Senator Movic. Kalangan Speaker. When yang pato bagi ngayon sa traman katail nan momotwat masarali roro kisapotail. Ikamelele me niya sa water tribal kinanane and balance conservation yang agit development. Kosombal ki kosonnetwat isotokak yang utung kosonnetyo may saigin tranon wewe ki abanya effect. Iya sama tribang kaina puyati kosonnet trabanya effect tong atay private business kan. But private business kosombal Israel makin papain tax magtay momot kanan nan momotin wasaksat tax mabilkan share sang national government ko tong try ikamelele me labalaban effect taban nga yung private sector abawat ibil sa interest study yung mauyaw me tame Payne Vice Chairman and R&D kasaleta me kasalayang katail magkatailan anane yer kaudi sangan momento talk to it bukat makan poyaki yan katailan kak kaudi pakatar lang rarte pik ong nan state taken ikamelele magkatailan ana katailan tawla o buya assessment yo mautan melel mia labalaban effect yo katail uyatar moratorium yo ranta yo on stretching. Kaya isto ka uti. Kaya ito lato. Pagkita, so tra assessment mo yawita menta tong katail me miya labalan effect tong sa katail. Private sector ka, koto-koto katail entaw lato. Lel ranwat, pain katail pilkan kapitalong pakpakin stretching on anaramas. Ari iyanana mula iban yang utro kata sangan kosan na tuwe tama yananen utan wewe yang ya me ya effect me abang ya yang private sector ya effect me abang ya yang environment o ya mumunapan o ya mumunatay bang kauti pagkatail kak sa utro utatra kauti akatail put a moratorium on the amount pagkatail kiyang amount yung meban kak export on public projects te tango kan mebananan o and mere limit your place on business yo when kak export amount yo in a given year. Ari sang na pabuka magtrail pa na nagtrailan mata-mata mo na tayo panusus kukosan network. Kalangan speaker.
Mawal Senator Murphy, Komi Senator Perez. Kailangan iban yield floor wrong Senator Tuan ay bagian kaborito. Naing, Cabrera. Kailangan Mr. Speaker, iban yield floor wrong Senator Tuan ay bagian kaborito. Senator Perez, here floor on Senator Atwin. Komi Senator Atwin. Mo, Mr. Speaker, kailangan pro na Senator Perez ay tungaluwa. Mo, Mr. Speaker, mo sinira kay may itabartisan ang kawawakan may na nakis mo clarify mo chotorar tontal mo rakyat mo kay kuskusiya. Riyaw, Mr. Speaker, isruga kilang committee yo aban typo. It's an odd member committee. Rutan aban ye tiebreaker ng committee. Relen iegis mo imenda committee ang kapuyasan totoo melel totoo kasumbal yo kawawan chairman o vice chairman o kuskusiya ewa vice chairman niya kawawa bil kasaleta yung kasumbal kay tama business ka bil men aleti kawait mau sang dole are yang imenda committee ang kansak tatogot o report ni momio mekangka kutan why nang inaramas na robot o Thailand ka pilsen ki mau sang tama miem are mo i beton I mean kapra lang Senator Perez. Kailangan kailangan Mr. Speaker, kailangan kumuhi Senator Atwin. Men parawan piliraya kay o mo inaliban mo yata motion kay misagla. Yang committee, Mr. Speaker, o nira kasambal kay parata, ni bil parawan kasambal kay kayo chansan me ibaro nan waranga po kay uya litun committee chap. Dahil panane enggak kubu-kubu mau. Tapi yang berawan ponggilarano, ketawa dan uti. Oh, stati enggak kuyawi. Yarben stati kuyawi ya ketawa tu ladmo. Karbe kayu Mr. Speaker, ni kau idiu sansal rano me. Tup show makin gorukti o pagkatarila ye cakai chon agan uyada aggregate kawai dunia tawiak sensa kolben sa o tup show me sansalen gadail men bombay me suragun osata Kariyaw kawai me parota ompik magan yang pagkatarila tenne biyo masagis nan bombay me may ban barola tubig rangut laka buwan may kisang rangut laka wapang proto pero kuburo ibil menen patronan study pero botyo and jansal rangut magdahil mamasan ni kamatang ko sinutuot po kiye utrosan ng committee o paroyang nan watawat kayo rangut po dahil nagkak mamasan ni bil kirana bil parota rano Kaduan Israel gan me siapon ki item me siaporail cakai. Ani ye tirak tam me cakai dia moni kaguya la kon. Yamon Israel ka me nileman ki cakai. Mega kuya la sent. Agda lamban reti sang Israel en ka kuya la sent. Tem segla ibaron kawiti kamti tuan sintagayu makarani Israel. May direkta mamia phosphate tipso kasang baliw o Israel kisang phosphate chorus panwat ko katogi tagay me luweti purangak pinetskila ikasang balgi mamoron John sabon yer parawan kabal may right tungkol nagdaneo meeting me ibaron yang nan muna Australia Israel tiar kabal, puegi arai net kilo phosphate, hong ligi
open yan suot ran net kila cakai maluluad. Ere kaida ki uang business, suruh uang business. Kaida ki biluang kamatawad. Imendalang ka ketianan uyaban kebukubraya maban kol iya semua wen Pohnpei kedan mas Pohnpei mas agdala pasen way en kak show se dalikyo tama ban uya tepen sa maral pay en payward sang negara bo Mr. Speaker man ngata motion ang chain kak sabon man kita kamodang ko sunod wat wat kayo o kaprolang committee pamaraga korong-korong pir la sompir masligi orang kak roboto songkan me konang so se bon pewot agdail kak mo itang rail ay mat pag karyan Chan sana mo ame nan sakaratawo miya bakbakyo miya yaro miya karyaman pen bakbak. Mai kupuro iban pona sama senator Aksait mon iban pona sama. Nang sila kung sakar kita mo kung pona siya mo rin mo pick up kung tachungan lang rin res. Amay kol chay sakar lang kayo puno wow ako sa rin nilang. Dan men pachang Giran kapach dan melel kamamatan. Na po aki chay lap chan pas la kosanet yo me chay pan share revenue. Na napasam. Chay ma capital. Committee yuwa ka ma tama Senator Carl amasan yo ma. Apal kalupukit talk yo ma aban chanaki environmental development. Utang amendment manana ko to yata survey. EU committee Kirtan Way resource and development. Chay ususki share revenue ama chay pan laki resources. Chay lefasam chay na share resources ma ruk Kirta Pohnpei yang Kirta ma Pohnpei Kirta efasam pon Kirta. Yatuwa company Pohnpei ko lawya project kan nan state chay kan within our own country chay pan reti. Amen China kan sapan kan koto up nachki rar chakai chaisho irati achai pan pain uwang men Pohnpei na uya project kan ikamalel mamme len na second reading iban look up business ka pono ni rechon the town chamber so pan char una rai pan uwang ko sa nito bunga ramas makapamuitang song ngay pan nachki ngamen song rendoyolo masyikak irati min exporti umanirati na pungach mana illegalize sila. Umamoy sa netski ng pungach, butan sa bangang ang kupun export. Hindi makarata FSM ang jurisdiction. Kasi kak muita commerce ng Pohnpei State out of state sa chikak. We're the same country, brethren, sister state. Amatawa malakap tali, tupso magungiyata cellphone, screen, battery, at tangki cobalt. San-san na research kayo, rak, FSM, Micronesia, Kripas masal, cobalt, apan laut sang oil. Matawa ma chay uyata sang kusoneta chay shkak share resources atirak ma ruk ma kayo ang kayo laut. Ralutin tama so sa span share nice resources. Ikaraban na chay uyak kentakan kapachapach chay ang sa waspan na. Biar pa kan smigong uyak project ayo sa kan ngirilan na tatok sa kan import sang ruk import sang kusay. Para siya kung important sa oras, para kan song yata pinaray material, at mara kan ngirla, chuchuchar kapara kan import lang ato. Amatuwa Pohnpei, so Japan share resource ang ruk, so share resource ang yap, share resource ang gusay, ay akarapan na chay capital, akarapan na chay uya EU country. Machay ready export outside of Assam, ipungki. Machay ready men liki yung quota stretch, ipilpungki. Apen ready pinki child, share chay resources, utani, tay kasalkit laut taulud. Pakirtan way, ruk kirta, kusay kirta, yap kirta, Pohnpei kirta, Assam kirta. Ayaraman chay langki chay resources. Pachay lapchan past la revenue sharing, amit chay banta, ireti, resource sharing, imnim nan chay lang koras kapach wasaw. Chay momon uya, melaut na nafasam. Chay lang kasalang way chay kan melel ruk yap kusay mag-child makatak chay may pangkarita afisang pangkirta. Kainten the other way around.
O kailangan may misuga mo itang yang so. Erer. Mawar. Nuwa ko kara-kara, kipen kita mang tega komal lebanan so. Na, child, komal ma. Nan komal speaker kesa pa. Sa pala, rok tayo kat nan masileben kamamatan ko sunat silup kipay sa klimaw, laban niya riyak sa silu, o nituwa na yaleti, kutailan
katlang nan watawat kayu o kapralang Committee and R&D. Karos maudrung kamaguto masani uwang masani so kamagut paitar o try kamanalar kamutan kosunat silup kupay sa klimaw labinari sa silu o kamutan kosunat watpan kapralang kapurpur lang Committee and R&D poran kakan katoki kalongorong nei o kaburatong legislature ni Ancho Matang. Speaker, Kami, Senator Harris. Kalangan Speaker, ipatuan me kulaga sa malangir miyayo. Lakap na uya moin pleu dasun ranin session moin iratororgan ka kulkulan lakap. Ay magarada imin uyata kamagut Thailand kumaldiran mo to sa balpanan lakap. Kariyaman. Sir Pakair. Na may kupura mo na iban po na siya pagpag mamiyak Thailand ran mo leti ang may kupurain po na siya Madam Chair ang Pakair. Kami, Senator. Kalangan Speaker, imen Pakair kita me Public Works kan karong 130 epit floor motion riyaw 1 ang ang PTA ibaki mailen menlaw yang coweta potalilaw din korong raw bukat kengkak meter yaman silman paktailanan eksekutif paktailangan eksekutif la teraw yawi papasan ang sauta ban miya ton committee parata kalangan Chairman Movik Miyata Pakair sang Committee taken Masyotra imen ang sansan may pagpako to ko Committee in PWTC o karong-rong kulakay wala pagpako member kan koros rangkak yan trowet Masyalara iban po na sa kamagut mabiyag Thailand ran maleti sa palpan na lakap kulakay siya koros mo utrong kamaguto masa niyay uwang masa iso kamagut paitar o Thailand komaltier o pa sa palpan na lakap kulakay siya